Waqf Amendment Act we rot kamrat longli lilong shong prohibitory order shokhaira MPCC President na amendment chili makhamaya ngavaw haira. Heroin pungzat kasa shinaw kanili Manipur Police na tukui haira. Leikhayang ator Tangkhul Express Pvt bao Ringyaophi Ningshen in a Bamidale bao being Meisaina ngang roomsa. Waqf Amendment Act 2025 lingasun the protest kasami being a BJP Minority Morja President saikorali wishim tot mihaira. Rod Kamrat Kam Kavai Manipur Shokar na Topal District we Lilong Assembly Constituency li prohibitory order shokhaira. Shim kachui jili crore wiland juidaha waji. Rescue Operations Manipur Fire Service we fire tenders katomtheilak ka yarina mazang sak tuwagji pau sampangan. Topal District Commissioners na PNWS Section 163 azingli restrictions par haira. Topal District Superintendent of Police na report kasati shuta yarimi tingshini jishat ting lungui singda BJP Minority Morcha we Manipur President Muhammad saikorali wishimli wakazangna. Lilong samprukong Amei khalei saikorali wishim mathangaya thotmi kahaina. Alina Rida Waqf Amendment Act 2025 li kagatom pongshok haira sayechi. Kala hili makamaya ngatatay da wi eina pressures laitale ananing ngatay haira. Ek chili makamaya pongshok haira da hanga. Manipur zangda India we apam ngatatay dali Muslim long ngatatay da na legislations chili makamaya protest sadale. Heroin pungzat kasashi naw kanili Manipur Police na tukui haira ayang athor pung tharuk shikali Amei Police Stations we Team Sub Inspector Sadyajit Thanda Jiribam Shiljar Bus Parking Fal West District li check via Shiljar Baugi kachi dada sumo check kasali high quality heroin powder soap cases li shaksalaga zangsayada tukuya. Tukui kahai kani ji mayang Imphal we zingum magda katum sahani talibam masani kala kolapati we zingum magda jishat babita sik anikani Imphal Westli pamnaunaji. Contraband chi shilder asamni kuiva migida zatkasana dahangan. Tukui kahai kani lanishari ji Imphal Police Station investigations wuivang misanghaira ocho chiwi FIR tasanghaira. Ukrulay na Kamchong District Headquarters Shongfu rigid pavement pingwi. Denter cancel sabida redenter sa mikhavai Tangkhul Naga Contractors Association na pohaira. Maramhi Ukrulay na Kamchong District Divisions Pwt Executive Engineers na mikashok tenders li kahang na. Maramhi wuivang Manipur Chief Secretary li Chithi Kabivada Association chinakahang contractors kai kana expertise makhalei bingli ngashikta criteria shuran mashurla shorkar with scheduled rates we 36% nem mida tenders thasang hawa chigatha rate chi maya ka hitharan ot we quality li sa haura mangi mara gachi hang haira yari ot ka salis saikorali wuivang kapha yangta thaklakai na cancel sa mikhavai kala tender thang sak lushit khavai association jina pohaira. Cycle subdivisions kazanga Val Papung Pamni Mei Gatot Kala Saka Kyangli Zakazang Mi Katumni Manipur Police na tukui hairan. Tukakuiji Tumuyunt Kulan Village we Chief na Tarik Pangat and Kangbukpi Police Station li FIR Tagasangli Ngasunda Kashokna. Complain Juwate Shurda mi Tumra Hangmati Shika Val Papung Kui Guki volunteers na da Ralaga Kazanga Village Wishim Ngadade da Tot Mi Kahainaji. Investigations that Laga Police na Tarik Taruktang Mi Katum Tukuya. Judicial Magistrate First Class Kangbok Pili Kuivata Atumnizi Big Show Pangatang Wuivang Police Custody Mihairichi. Authorities in law and order Hai Kavai Sada Makamashung Bao social media li mga Yao Kavai Yarili Hang Haira. Sanabadi Districts will long being Naga People's Organization, Sanabadi District Students Association, Kala Sanabadi District Women's Association Zangda Tarikutum Tangwi Atek Chili Makamya Pongshok Haira. Sa kapara atam hitharan Tangkhul Vamli sa vanau mareng Baimarada Tangkhul Region Central Administrative Officer na Zizakami Shokhaira. Aril kapurugala sa nau kapara atamli chia mayoy na tuida paina dangda welungli kipana ka sa vanau karengala kalen kasangwi ot masapailak mara jahaira.
Hangda khalei hi mahen sangla sajat ka sami jili yarina ka saka actions khuira chairam kala hi gata INT khu gjivanala shurda actions khu phulungra ga WTR na hanghairam kun actions ka khuile mahen ka sang mi jili WTR officially report sa phulungra ga ji GBRN WTR na yaru saikorali hangkamatin shokhaira Manipur Pradesh Congress Committee MPCC with President K. Mikhavai na Waqf Amendment Act 2025 li makakatom pongshokta ING constitutional masamana jihairam. Kala constitutional makasa legislations chile ngasung kawai ngalei hui minorities pingli katomra jihairam. MPCC President K. Mikhavai na Twitter li kahang Manipur Pradesh Congress Committee wi matunay na ana Narendra Modi Sarkar wi Waqf Amendment Act chile panglaki na obosai. Modi Sarkar wi Waqf Amendment Act chi Constitutions li matun makana kala Article 25 li khayama shimana kaji Mikhavai hanga. Constitutional makasa legislations mangaina personal law G state control li hai kawai kasanada phenhairan. Khangakai khangaka RWS BJP agenda jili Congress Party nang sungrada K Mikhavai machan sanga. Northeast MSME Promotion Council of India MSME PCI na India way Khare MSME market Assam ni rung mikhavai sadale MSME market chi Pipanant Ketra 6 mile Guwahati li rung mira kachi matang press kazibli council jina Northeast India coordinator Maulana Hanif Laskar na hangan MSME market hi saikorali zang khangasak matailak na Northeast we enterprise katiyaw naula Zang sakta chili atumwi watur jitaimi kawai buyers le investors pingli sampangda atumwi leisak haksang kawai ngasara no gachida hanga. MSME market chili national kala international stakeholders le zangda partnership marketing kala investment wuivang apong gatar rung mi kawai sara gachi Hanif na hanga. Policy kasemping industry kathana ping kala yaruina la project chili katom kawai Northeast MSME PCI na kasathaira. Chingri kawai chan ngase kazadli yarui ningkachangli mangasung maragachi AMUCO President Nando Luwang na hanghairam. Chan thi tarik pangatang New Delhi li Meitei Gugi Central Sarkarwi chan ngazek pam kahai thili aya Manipur Press Club li kahangna. AMUCO kala FOCS na Manipur yarui ningkachangai na sadra gachi pongshok hairam. PM Shah Acting President FOCS na lamajan sanga atum na chan ngazek zada khalei Manipur with territorial integrity li compromise masamara gachi hanga MHA na makhok khami chan ngazek chili Indian Sarkar officials AK Mishra advisor NE MHA Rajesh Kampal Joint Director IP MHA Prashant Kumar Singh Chief Secretary Manipur kala Ashutosh Kumar Sinha ADGP Manipur atum zangaji AMUCO in FOCS Wiminganing Kotumrip Kukizo Council na Panga Zomi Council Wiminganin Kani Zanga da Hangam Sakla ka High Gazip Chili Ministry of Home Affairs na points through San Kawai propose sai Akai na kashi mili rinda violence o sakasa Tangkhul yaruli hanghairam kala violence o kasa pingli administrations na kasaka actions quick kawai hanghairam Kutlai masing kawai governor na Paikar Kakwili maya khangai kala rakhara atam lila chikatha otsakli katom kawai chan reili khung khawali kahap khalei maram state normalized sa kawai administrations li katom kala internally displaced people kajaja wishimli ngasak kawai kasali katom ra jihaira kala rot khamrat atamu ina yangra kahai atumwi apam pingjili hakasang rekasang ot kasa miksang mikhavai governor li ngakaw hayam kasang kawagi kaji Maram kala contentious issues being resolved kasa call MHA li ngasanda jan ngazekala communities li ngasan khangrok ina vara jahaira da IT pauli sampanga ladlita ajewi khamtai pauping Waqf Amendment Act we rot kamrat longli lilong shong prohibitory order shokhaira MPCC president na amendment chili makhamaya ngawaw haira Heroin pungzat kasa shinaw kanili Manipur police na tukui haira. Aji wi baw hiling ajang haira, baw nada klay Nathum saikorali Ringyaophi kala kamhai zimikshong sa serno.